banka ya resefe e lekile ka hohle ho kokobetsa inflation le ha e ekeditse sekgahla sa tswala ka 75 basis point e leng se ntseng hore tswala ya tjhelete eo banka ena e kadimang dibanka tse ding e be diperesente tse 5.5 mme ya bareki yona ya ba diperesente tse 9. Sena se bolela hore ha e ba rekile ntlo ya milione mme utlwe lefa dilemo tse 20 mokitlane wa kgwedi le kgwedi o eketseile ho tloha ho dikete tse 8,520 motsomong ho ba dikete tse 8,997. You can rest assured that the South African Reserve Bank is determined to act on the rise in inflation that we have seen. MaAfrika Borwa a mangata imetswe ke kgolo e monyebe ya moruo, sekgahla se hodimo sa leqeme la mesebetsi le ditjeo tse ding ka kakaretso. Higher inflation expectations due to the seen cost increases that consumers experience lead to higher wage demands, and it's the wage cycle that is the big driver of inflation down the line. Banka ena e re lebelletse ho fetoha ha moruo kotareng ya bobedi ya isao ka lebaka la dikgohola tsa KwaZulu-Natal le ho imollwa ha phepelo ya motlakase tse thefutseng naha ena.